Sithanda ukubingelelana mahlabezulu, sisamukelana njalo kusifundo sesithupha. Sibonga uNkulunkulu olokhu esigcinile, esithungamela sitatitsha sifunda okunye ngoJesu. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami, abangani bami esiyakuncedisana ukuphawula lesi sifundo ukuba nabalibingelele labo njalo baziveze. Salibonani balaleli lababukeli endaweni zonke. Siyathaba ukuhlangana njalo kulesi sifundo sesithupha namhlanje. Olibingelelayo ngumfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalibonga elinye ithuba lokuhlala phansi sifunda ilizwi likaNkulunkulu. Mina nginguMrs Siboneni Mhlanga. Babukeli labalaleli kuzo zonke izindawo, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga ukuhlangana kusona lesi sifundo. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa. Ngizanxusa lona leli thuba kubana sikhothamisa amakhanda sikhulekene. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ukusinika elinye ithuba njalo ukuthi sifunde sona lesi sifundo. Sikukhulekelayo umoya engcwele kubana achasise wona la maqiniso asiguqule izimpilo zethu ngitsho lezimilo zethu ekupheleni kwento zonke. Umthandazo wethu kuyikuthi ababukeli labalaleli sonke sisindiswe, kungabi yize ukuzifunda lezi zifundo sisindiseke ngenxa kaKristu. Siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo. uJesu esaphila kuona lo mhlaba waphakamisa imibhalo kakhulu kwedlula amasiko abantu. Imibhalo uJesu ayiphakamisa yimibhalo esiyithi ngolimi lwanamhlanje yi-Old Testament. Yiyo imibhalo eyayikhona. Abanengi babathi bona i-Old Testament ayisasebenzi, bathi imibhalo sokungamalaja kusebenzi. Kodwa sifumana uJesu eyiphakamisa ethi yiyo elawula izimpilo zethu, hathi amasiko abantu. Namhlanje sizake sixoxe kakhulu sikhanyele umcabango onjalo wokuphakamishwa kwamasiko ukwedlula imibhalo. Isihloko sethu sithi sona ngaphakathi kusiya ngaphandle. Sacela sibale uMarko 7 ivesi 13 lo 14. Mark 7 verse 13. Ngaleyo ndlela liyachitha ilizwi likaNkulunkulu ngamasiko enu eliwedlulisela kuzizukulwane. Futhi lenza izinto eziningi ezinjalo. 2:15. Okay, verse 14. uJesu waphinda wabiza ixuku labantu wathi, lalelani kimi lonke lizwisise lokho. Kakula lutho olungaphandle komuntu olungamenza angahlanzeki ngokungena kuye, kodwa yilokho okuphuma phakathi komuntu okuyikho kumenza angahlanzeki. Siyabonga mfowethu. Siyabonga kakhulu. Ake sikhanyele lapha isihloko sethu lesi le verse lesi sibalile kuyini esikutholayo. Sincedisane lapho ukuphawulula isifundo lesi. I-context kumbe lapho esithola khona lamazwi ekhulunywa nguJesu. Okade kukhulunywa ngakho vele ukuthi abaFarisi bebelohlupho lokuthi abantu badla bengagezanga. So bekule mikhuba eminengi ngendaba yokugeza, lembuzo eminingi kakhulu ngendaba yokungcola. So uJesu nxa sekhuluma lamazwi simuzwe esefisa ukuthi alethe lokho akulungisise lezi mfundiswe kade zikhona. So yikho uJesu asilethela khona ukuthi hayi kakukho okusuka ngaphandle kungena phakathi okungcolisa umuntu. Engikuzwisisayo lapha kuhambelana lesihloko ukuthi abaFarisi babe lezinto eziningi abazikhangeleyo, lemthetho eminingi ayayisifakiwe eyiwe gavena kumbe lawulisi ukukhonza lokukholwa. So uJesu uthe efika wasebona ukuthi imithetho leyi yimithetho yangaphandle, kodwa kayitsho lutho still enhlizweni yomuntu.
So uJesu bisindaba yokuthi indaba yinhliziyo okufanele ihlanjululwe, yikho esithi kodwa kungaphakathi. So inhliziyo yomuntu vele indaba ye-heart religion, uJesu ukhuluma ngento yesono, ukuthi zwanini into yesono ayiqokelwa sigqoke eside futhi kayigezelwa zandla ukuzomuntala, but indaba yokuthi umuntu kahlanjululwe ngaphakathi, then ingaphandle yakhe izaveza ukuthi ingaphakathi isihlanjululile. So sizaphila impilo ehlambulukileyo, si-act kuhle, sikhulume kuhle, hayi ngokuthi sikwenza ngengaphandle kuphela, kodwa kusuka kulokhu uJesu asekwenze enhlizweni zethu. Siyabonga. Yes. Hayi siyabonga, ngibona ngani ukubeke kahle udadewethu laphana ukuthi uJesu wayekhangela okuyikho kungcolisa umuntu. Ngoba nxa usehla usubalisa izinto eziphuma enhlizweni kumbe engqondweni, ngoba iBhayibheli isebenzisa inhliziyo, heart and mind. Amabala wasebenzisa iwafananisa laphana ukuthi izinto ezinjengemicabango emibi konke kulandela nje ubusela, ubufebe lakho konke lokana kuphuma ngaphakathi. Umuntu uyakucabanga akucubungule egcine senjani esekwenze, so kubonakala ngaphandle vele kuyabe kuvele kunjani kusukele ngaphakathi. Nxa umuntu ezatshontsha uyabe qale kanjani, wakucabanga, wayenza amacebo ukuthi uzakwenza njani, uzangena njani. Omunye umuntu wakwathi khona nxa ufuna ukubona ukuthi iproblem ayikho ngaphandle, amasela ahlupha, even if ungaquma izandla ukuthi uqumele nyawo uthi hayi sokuphelile ubusela bakhe, still ngetechnology ekhona namhlanje wayekhuluma ukuthi umuntu lwana ulakho ukuthi asebenze ukuncedisa abanye abakwanisa ukuhamba, ukuthi hayi madoda endlini enje kumbe ngihamba lithi angithi ngoba ubusela buphakathi, abukho ezandleni, abukho enyaweni. So yikho uJesu ayesithi khona izinto lezi ezizwe eziphuma ngaphakathi yizo ezingcolisa umuntu, hayi okwaphandle akungcolisa umuntu, okunjengokugeza nje bane kulethile. Siyabonga amaphosa. Alright. Okunye nguthola lapha uJesu akuvezayo ukuthi basebenzisa imikhuba yabantu. Anti lapha uthe siveze isifundo saphakamisa ukuthi uJesu wayephakamisa umbhalo ongangukuthi wayekhotha ku-Old Testament. So esikuvezelwa lapha ukuthi imbhalo kayibe yiyo esivuselela nje namhlanje. Intweni esizenza namhlanje mina sengikuthatha namhlanje ukuthi namhlanje isikhathi esiningi sigcina sesidumisa umuntu. So into oyicabangayo yiyo zayikhuluma. So mina ukuthi into leyana nxa uyicabanga ukuwathinta lapha umfundisi wami ngokuthi umuntu lo betshontsha ngazo umqumi izandla uyayala lokhu into leyana enjani eyenza isukusele emcabangweni. So thina imicabango yethu kayigcwale ilizwi likaNkulunkulu. Kukho konke sikwenzayo kuzasincedisa ukuthi loba sesihlangana labantu sibakhombe kuJesu. Kakhulu, yebo. Hayi siyabonga. Khona phana kuloko ngifikelwa ngomcabango nxambala iverse leyana ukuthi ngenxa yali verse kule mkhubo eminye esikhona eqondana lokudla ukuthi mphongo ukufithizela sidlula lapha ukuthi uJesu lapha wayengakhulumi ngokudla. Hayi wayekhuluma ngazinto lezi engizikhulumileyo, ezenzo zobubi zomuntu, ubusela, ubulala, ubufebe lakho konke lokho. So ngali verse abantu abanengi sebesuke bahlala khona phana ukuthi antlizwa uJesu wathi khona okubi ngokunjani ngokuphumayo, kodwa okulungongo kungenayo kakumngcolisa umuntu. Angithi so bese bethatha isiko, ngizama ukukulinka lesiko lapha ukuthi sebelandele ukuthi hayi lokhu vele kwakunjani kudliwa kubokhokho bethu konke ku right, anti le verse ithi iverse le kayikhulumi ngalokho lapha. Siyabonga ukuchasiselwa. Ya, kuyasisiza sihlobo ezithandekayo. iBhayibheli ake nisilithathe silizwisise, silithathe bathi ngesingisi ku context yalo. Kuyabe kuzasisiza singalandeli ukuthi uzibani uthini. Ngokunye esizazama ukuthi sincedisane ukuthi silwisane lemikhuba ethile. Sesike satsho ukubana uJesu ayekuphakamisa lilizwi likaNkulunkulu izikhathi zonke. Cela mfundisi usibalele uMarko ngo-7 ivesi ngo-6 usiya ku-8.
Waphendula wathi, u-Isaya wayeqinisile lapho aprofita ngani lina bazenzisi, njengoba kulotshiwe ukuthi abantu laba bangidumisa ngezindebe zabo, kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana lami. Bangikhonza ngeze, imfundiso yabo iyimithetho kuphela evela ebantwini. Seliyekele imilayo kaNkulunkulu labambelela emasikweni abantu. Hey, nansi indaba. uJesu ukhotha uIsaiah chapter Isaiah 29 verse 13. Abe sekhotha khona ke sikuchile ukuthi uJesu wayebala imibhalo. Abe sesithi uIsaiah wathi ekhuza. uIsaiah waphila yena iminyaka engaba ngamakhulu ayisikhombisa uJesu engakazalwa. Konke lokho babekwenza ngaleso sikhathi, bakwenza futhi ngesikhathi sika Jesu ukuthi kuphakanyiswe amasiko kule mibhalo. Sitholani lapha kule verse esingakufunda esithi sikuthola okusincedisayo esikwenzayo okwakusenzakala ngaleso sikhathi? Umfundisi uthe comment amaforo wase ucine esethinta indaba ye context ukuthi kwesinye isikhathi sithatha ivesi le isicabange ukuyisebenzisa isitsho ukuthi singadla loba yini. Right. But nxa uJesu eyisebenzisa ekhotha uIsaiah bekumele sibuyele siyekhangela kuIsaiah ukuthi icontext kaIsaiah yayivele isithini. Sizazwisisa ukuthi uJesu ukhuluma ngani. So ngesikhathi sika Isaiah uIsrayeli wayesesukile entandweni kaNkulunkulu. Walandela izizwe, wathatha wakopa imikhuba yezizwe lokukhonza uNkulunkulu ngendlela engayisiyo kaNkulunkulu. So uIsaiah besebizwa njengomprofeti ukukhuza isono ukuthi uIsrayeli kabuye achiye isono. So uJesu ukhotha uIsaiah ku context efananayo eyokuthi indaba yonke le elikhuluma ngayo vele eyokugeza lokungagezi lokwenzane lokungenzini kayisebenzi, but indaba ngeyenhliziyo ngeyesono maforo. uJesu ukhuluma ngokuthi i-formal religion ayincedi ukuphonga uye church sifike senze imikhuba siphenduke, kumbe siye lapha sifike senze sihlabele sivu. uJesu akudingayo ukuthi abantu bahlanjululwe isono baphenduke bakhonze uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. So ye-heart religion ebiswa nguJesu as opposed to into yangaphandle siyi-adopter sisale sifana. Yeah. Lapha sisengozini. Kumbe sike siwakhangelela amavesi amanye sisakhele icontext lapha kwaIsaiah. uIsaiah ngu1 ivesi ngu4, lo Isaiah ngu1 ivesi ngu11, lo Isaiah ngu1 ivesi ngu13. Singaqala kuvesi ngu4. Isaiah 1 verse 4. Awu sizwe esonayo, bantu abathwele amacala, inzalo yabenza okubi, bantwana abaxhwalileyo. Sebemlahlile uJehova, bamedelela ongcwele kaIsrayeli bamfulathela. 11 verse 11. Ubunengi bemihlatshelo yenu buyini kimi, utsho uJehova, ngile minikelo yokuchiswa edlula efunekayo, ezinqama lamahwahwa, ezifuyo ezinonisiweyo, igazi lezinkunzi lelamawundlu lelezimbuzi kalingithokozisi. 13 verse 13. Yekelani ukuletha iminikelo eyize, impepha yenu iyisinengiso kimi, izinyanga ezithwasayo amasabatha lemihlangano, angingeke ngibekezelele imibuthano yenu yobubi. Right. Kuyini uJesu kumbe uJehova ayemelana lakho lapha? Wayengasafuni iminikelo, wayethi abantu bangasanikele. Akasafuni abantu bamkhonze. Kuyini kahle kahle ayemelana lakho okwakubi lapha? Esikunanzelela lapha uverse 4 actually uhle wasichasisela lapha ngokuzulu wakho ukuthi lesi sizwe sasisizwe sasonakele njalo base bemlahlile uJehova. Ithi yona bamfulathela. Bedlulwa inkabi eyazi umnikazi, bedlulwa ngobabhemi okwaziyo emkolo wakho. Now so uIsrayeli njengoba nekuchila udade lapha
wayese adopte imikhuba yezizwe. Now imikhuba lezizwe engelasisekelo selizwe likaNkulunkulu. Yikho ngapha ke uJesu ku Mark chapter 7 verse 8 lapha nesifundileyo ekhuluma ngokuthi seliyekele imilayo kaNkulunkulu labambelela emasikweni abantu. Kusitsho ukuthi khona ukukhonza kwalaba bantu imihlatshelo lakho konke base besenza njengenqubo. Angithi? Kodwa ke ubona inhliziyo zabo zinjani? Zingasekho kuNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi base bemfulathela. Kusitsho ukuthi khona babe ngasela connection, babe ngasela budlelwano lobani lo nkulunkulu ngoba nxa usehla usiyaphansi Isaiah verse 18 uthi wozani ke siqondisane. So kusitsho ukuthi abantu laba base bekhatshana. So yikho ngikuthola lapha ukuthi ingozi iba khona lapha ekutheni uNkulunkulu wayengekho against, wayengamelananga lokuthi khona babuthane. Kodwa wayemelana lokubuthana okungelani laye ezinhlizweni zabo. Esingathi iformalism ukwenza nje ukuthi hayi bevele silokuhlangana sivele silokuhambisa iminikelo kodwa iminikelo yangikhona ichoni nxa lina lingasela budlelwano lomnikazi waleyo mnikelo. Uyabona ingozi ekhona. Uyakwazi ukuthi imfundiso uthinta indaba eqhakathekile. Mina ngithe ngiyinanzelisa indaba le yemhlatshelo ukuthi uNkulunkulu imhlatshelo uyayifuna. Ngoba vele kwasekuqaleni indaba yokuletha imhlatshelo yasungulwa nguNkulunkulu efundisa uluntu ukuthi umuntu owelesonweni uzasindiswa kumbe usindiswa ngegazi likaJesu. So yikho ubona Old Testament yonke igcwele igazi ngesizathu sokuthi linye iqiniso umuntu ade kufanele alifunde kuNkulunkulu sisindiswa ngegazi. Hanti so asingeke simthole umlimi esesala igazi ngoba imethod yokusindisa yinye nguJesu. But uNkulunkulu akusolayo yikuthi nxa lelo gazi elichithwayo selinga alisela mani alisela mucho wokuhlambulula isono ngoba abantu sebesenza kuphela baqhubeke besona. Yikho sithi Israel uhlamukile. uNkulunkulu uhlamukele ngoIsrael eqhubeke echitha igazi elingumfuziselo kaJesu ohlambulula isono. So inkonzo yonke yayisilahlekelwe ngumucho maforo. So iworship mina ngizuze lokho ukuthi akula kukhonza okwangaphandle ukukhonza ngokwenhliziyo ngoba ukukhonza kuthini maforo kuyikufila kuyikwazi ukuthi kuloNkulunkulu ongumdala okufanele akhothanyelwe. Inhliziyo eyala ukuzidela lokukhothamela uNkulunkulu then kuthi ukuthi imelana loNkulunkulu. Yikho uNkulunkulu akutshoyo ukuthi nxa uIsrael engangizwisisi ukuthi mina ngijongeni ngokumbuyisa then uselahlekelwe into yonke kasindiseke angezenzeni maforo okwangaphandle. Uyabona ukuthi into yabaFarisi yayinzima ngani nxa ukhangele bekhatshana kwakungani kungcwele kungani kuqinisile kungani. Yikho ubona nxa ufuna ubona ukuthi inkonzo yonke uSathane wayeseyichile njani kuthiwa even aba high priest ngesikhathi sikaJesu imhlatshelo eyayisilethwa yayidizwa sithengiswa kungasaqedakali vele ukuthi kwenziwani. So uNkulunkulu uJesu yinto afika afuna ukuyisusa isimo sokukholwa. Ngize ngathi ngacabanga into kaThimothi ukuthi even esukwini zokugcina isimo ubakhangele sithi sihlezi laphana kusihlabela ungani sibili singamaKristu but sikhatshana kuyisimo kuphela. So uJesu yikho asikhuza khona ngasona lesifunda ukuthi hayi kufuneka inhliziyo zethu zidelwe phambi kaNkulunkulu. Ngiyasizwa isifundo lapha kule ngozi ngisho lakithi namhlanje ukuthi sihambe sikhiphe le mnikelo yethu sifuna ukubonakala. Ngibona ngathi kule ngozi enkulu la. So singayelatshwa isifundo lesi sibuya kithi ukuthi sizoselapha ukuthi hayi uNkulunkulu ukhangele. Ngitsho lokusenhlizweni zethu yabe kubona. So okudingakalayo lapha njengoIsrael wezolo ukuthi uThixo lobudlelwano bethu sibuvuselele. Nxa ukuthi sesikuhlala sikwenza sesikujayele phela into usuyijayele ukuyenza uyaphonga ukuyenza nje. Ingela ngitsho lo Thixo phakathi sokuphonga kwenziwa ngathi ngamadobhe yini ngamadlwane. But indaba yokukhonza umlimo indaba eserious la uIsrael eseyigonjuza ukuthi buyelani ekuthandeni umlimo ngendlela yezolo ngoba lina liyisizwe esikhethiweyo.
okunye Maforo okunithathekisayo khona phe endabeni yokukhonza leyi enye element ephume kuvesi liyana esiyifundileyo ukuthi likhonza lilandela imilayo yabantu. Abantu laba bayakhonza but nxa bekhonza ibasis yimilayo yabantu. Yeah, so ngase ngikunanzelela ukuthi umlimi udinga ukuthi ukukhonza kwethu kube lesisekelo selizwi lakhe. Alright. Konke ipractice yethu kuthiwa ipraxis and orthodox ngase bekukhuluma ukuthi konke esikwenzayo whether kusebandleni whether kuku individual uzikhonzela uwedwa uNkulunkulu kumele kube lesisekelo sani seBhayibheli. iBhayibheli iyavuma yini lokho engikwenzayo. Yabona indaba njengokuthi ngikhumbula uJesu wathi efika lapha ukhuluma lo mama eSamaria kuJohn chapter 4 lapha uyamtshela hawu khokho babekhonza kulintaba wathi nithini umama ekhuluma uthi hayi mama isikhathi siyeza lapho abantu njalo sesifikile abakhonzi abaqotho bazakhonza ubaba ngeqiniso that is the Bible and langomoya. Yabona indaba kusitsho ukuthi khona kumele kube le relationship yomkhonzi la lo umuntu amkhonzayo into yokuqala. Ungaya ku Old Testament ngale muva uthola uNkulunkulu esala umnikelo kabani kaKhayini kodwa yamukela umnikelo kabani kaAbel. Ungakudingisisa uzananzelela ukuthi yena wayenzile sibili layo kodwa engenzanga ngokwelizwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu utheni? So mfundisi ngibulalele sike sibuye lapha eduze la. Kukhona yini okwenziwa libandla lakhathesi okumelana lo uNkulunkulu kumbe lapho kuphakanyiswa khona amasiko kule lizwi likaNkulunkulu ngabe kukhona yini esike esikunanzelelayo sincedisane lababukeli labalaleli? Yes. Mhlawumbe encenye bangasincedisa abanye la but enkunanzelelayo ukuthi in a broader sense Maforo. Yes. Uzananzelela ukuthi abalaleli lababukeli kambe ekukhonzeni kwethu lapho esikhona lapho ngabe uthi ngikhonza khona kunjani kulesi sekelo selizwi likaNkulunkulu yini ngisonya ngizibuze nje ukuthi iBhayibheli yinye kodwa uzananzelela ukuthi khona izinkonzo zigcwele zisabalele. Abanye bangena ngesonto abanye bangena ngolesine kumbe ngolesihlanu konke lokhana angifuni ukukhomenta kakhulu kuloko but umbuzo engikutsho ukuthi kulesi sekelo seBhayibheli yini ngoba uJesu lapho uthi lina abazenzisi angithi lingidumisa ngemilomo fine kodwa inhliziyo ezikhatshana liphinde futhi likhonze lilandela imilayo yabani yabantu. So yikho engikutsho ukuthi ikhona sibilingoze njalo ebandleni ukuthi kwesinye isikhathi sikhonze silandele kodwa sithola ukuthi sikulandelayo kakula sisekelo seBhayibheli. Ngiyabonga mfundisi siyakuzwa lokhu balalela ake siqaphele konke sikwenzayo lapho khona zibuze ukubana ilizwi lithini sibuye emnikelweni uthilo mhlobo ukuthi kayali uJehova kodwa kanengi isisusa okukwenza unikele kuyini ubribe uJehova udiza uJehova kuyini okukufuqayo. Kuyahlupha Maforo khona lokho kuyasitshengisa ukuthi into eyayisehlela ibandla layizolo iyasithinta lathi namhlanje ukuthi njengento yomnikelo ithintayo ukuthi umnikelo kwesinye isikhathi ubuyela ukuthi lami mbonakala engwalweni ukuthi hayi ngikhona ngoba anti kwesinye isikhathi kwabe kukhangelwa abazakhethwa izisebenzi ezikhethwayo ukhangela abathembekileyo so kumele lami kulaba abathembekileyo ngibe khona ukuze lami ngizuze kungaziwa ukuthi lami kodwa mina mbone ngani kusisengozini evele kunjalo ngoba indaba yemnikelo mhlobo indaba yobudlelwano sike sayithinta ukuthi uNkulunkulu ngubani wena ungubani. So nxa kuyikuthi ngingaze ngilethe malini yikho uJesu angiyifuni vele imhlatshelile ngaze lichitha igazi elinjani ngingaze ngilethe malini nxa inhliziyo yami ingayithobeli intando kaNkulunkulu ngingabisi ngokuthanda uNkulunkulu lokumlalela then ukuthi ukhonza kwami ngokweze
So i-lip service esiyenzayo and sokuyingozi kwesinye isikhathi mina ngicabanga ukuthi la nxa kuyinkuthazo enhle ukuthi abantu bakhuthaze ukulalela uNkulunkulu ngokwemnikelo but kasifundise nini i-foundation yokuthi umuntu kaqale lo Jesu ukuthanda uJesu ingoma leyana esihlabela ithini ukuthanda umsindisi yikho kweza bamuphe so kula sikhona esingapha umsindisi singamthandanga kodwa kusiya ngokuthi umfundisi ukhuthaze njani ngamuveka kumbe asembona ibandla lisweli mana njengoba nilakho mphongo uyakubona i-motive zonke but asincedisene kini ukuthi bekumele sithande uJesu into yenhliziyo le inhliziyo yami vele ibuswa nguNkulunkulu ngakho izibusiso zonke ezisezandleni zami zingezomniki nguphathela umniki so mbone ngani kusilela khona lapho hey so indaba isukela kubudlelwano ngifuna ukuthinta le yokunikela indaba isukusela enhlizweni ukuthi konke sikwenzayo kusukisela from enhlizweni nxa kusuka enhlizweni sengukukhiphela ngaphandle kuyabe sokuphuphuma so lapha kudingakala ubudlelwano bethu loNkulunkulu ukuthi konke sikwenzayo ngumama lwani wanikelayo kanti bathiwa nguye lo onikeleyo bathi babe banengi ababenikele kunanzelela konke so konokho imkhuba kumbe ukuhlala sisenza yes sesikujayela but isifundo siyasikhuza ukuthi hayi asingajayelini ikakhulu ukukhonza umlimo uNkulunkulu nguNkulunkulu kumele simnike nje eyakhe indawo sikhonze yena ngoba ngumdali Sihlobo ezithandekayo uNkulunkulu bayatsho abafowethu lapha uyasazi inhliziyo njani futhi yabekhanye ukuthi unikele yiyo yonke yini anti umbuzo wabuzwa Ananiya noSafira ukunikela babe buyisele kodwa yiyo yonke yini so konke sikwenza kungabe ukukhonza uphelele uthembakele yini so sihlobo esithanda inkuthazo esiyilethayo ukuthi konke sikwenzayo kakuphakanyiswe uJesu kungalandelwa umuntu siphila mfundisi esikhathini sabo men of God kakhulu lapho kulandelwa uman of God kukhohlwe uGod of the man uNkulunkulu wakhona uyakhohlakala omunye uThixo ukuthi umuntu kazondi nxa kukhulunywa kubi ngoNkulunkulu izulu likela liyana hayi seline kakhulu sokuthi sekhohla amakhiye abantu bahleke ngakho kodwa khuluma kubi ngoman of God wakhe azondi umuntu libe so ngibona ngani ama priorities ethu abe setshekile khona lapho ubufuna ukwengeza mina lwami hayi kucacile right sike sikhangele lapha ngifuna sike siqathanise la kuyabe kuyasisiza la ngiloyisa ukubana sike siqakathanise amasiko abantu ayilethwa ngabadala kulezinye izinto eziletha ngabadala kumbe nguletha umbuzo ukanje kuze kusincedise ubuthungameli buletheni ebandleni kumbe okungamasiko okulandelwa ngabantu embalini singakhangela embalini ikakhulu kuma dark ages okuye kwalethwa lokulethwe khathesi esikubonayo ukuzisiza yes okukhona maforo ukuthi even ngesikhathi sika Jesu singafika ku dark ages asike sithintene indaba ngesikhathi sika Jesu kuthiwa aba izazi imithetho labafarisi basebe thetha umthetho kaNkulunkulu bawuloda ngezinye imfundiso ezincane incane bezama ukuchasisa ukuthi lapho umlimo kutsho lokhu nxa kuthiwa ungebi kutsho lokhu kuba bafaka izinto eziningi nxa isabatha kuthiwa liyagcinwa kutshiwo lokhu lalokhu so bawucrowda umthetho kaNkulunkulu ukuthi bafaka bafaka imfundiso ezingafika 600 or more than 600 and kodwa kuzimfundiso zabadala ungathola ukuthi okunengi kwakhona bekuklasha kumbe mana ngathi bekusitha bekusuka kusithe intando kaNkulunkulu so uhlupho lukhona ukuthi engxenye ngokwenza lokho babecabanga ukuthi nxa bekhangela i-final detail yokuthi umthetho lo uthini bewucaze bethi kutsho lokho babecabanga ukuthi ngokuku-observa ngokukunanzelela kubenza abanjani babe right phambi kaNkulunkulu so yikho uJesu abuya lapha ukuthi isihloko sethu sithe usuka phakathi kusiya phandle ubona besenza imthethwana le iphezulu komthetho kaNkulunkulu babezama ukuthi ingaphandle
ingani yaphelela ingaba njalo ingaphakathi la isiright. So yiwo uJesu into akade buya eyilungisa ukuthi hayi vele inhliziyo zisala zinjani zizimbi zidinga ukuhlanjululwa ngize ngicabanga sekhuluma lawe sithi lina abazenzisi lifana nala lamathuna lamathunstone amahle acecisiwe ngaphandle kodwa phakathi. So uhlupho belunjalo ngesikhathi sika Jesu. Usathane waluqhubekisela ukuthi vele elizwini kaMlimo uyafaka counterfeit afaka okunye alichasise ngendlela yakhe even ku dark ages. Ngesikhathi iBhayibheli lililuchwane abantu bechasiselwa ngabapriest iBhayibheli ukuthi ayilitsho lokho kwakungena imfundiso zabantu. So ilakho futhi kwalisithi ilizwi likaNkuluNkulu imfundiso efana maforolo ukuthi ya indaba yabafileyo ya ukuthi umuntu kafifi ikubona even lathi tradition yaleyo sikhona even iBhayibheli likucacisa ukuthi umuntu uyafa ngabikhona kodwa emfeni uyabona silemthanithane siyenzayo kungani lo file uyaphila siyamlayithela amakhandlela around isidumbu sakhe kumbe nxa engena kuzongcwatshwa kuzokwenziwa inkonzo uyasukunyelwa ibandla kalisukume izinto ezinjalo. So izinto ezangena kancane kancane kodwa ungazidingisisa vele kazikho embhalweni ende ziyalisithi ilizwi zimelana lelizwi ngoba ilizwi likaNkuluNkulu lithe ofileyo kazi lutho okhothanyelwa lokhonzwayo nguNkuluNkulu. Hey madoda. Yeah. Kumbe sisukele lapha ubusukhuluma ukhangele uMakho ngu7 ofanayo uvesi ngu3 u3 lo4 bese siqhubeka sisakhela kukho konke lokho sesixoxeni. Babona abanye abafundi bakhe besidla ukudla ngezandla ezazingahlanzekanga okutsho ukuthi zingageziswanga. AbaFarisi labaJuda bonke kabadli bengagezanga izandla zabo ngokomthetho belandela isiko labadala. Nxa bevela emsikeni kabadli bengaqalanga bageza balandela amasiko amanengi njengokugezisa amankomicho izindiwo lamagedlela. Kume mfundisi uqala uyichaza indaba le sibuye kuMaphosa ngiyazi ulode kuMaphosa ngendaba lezinto. Ukuyichaza kanti isiko leli kuyini okwakusenzakala kwakugezwa kuyini uJesu akukhuzayo usihlomlela. Yes sizananzelela ke lapho ukuthi njobana eke wakuthinta isiko i-oral tradition. Ababe kuthethe kubokhokho babo right babe kuthethe kwakusenziwa okwakungekho eBhayibhelini bezama ukuthi bona benze njani bachasisa iBhayibheli. Okunye akuthintileyo ukuthi bona endabeni le kakhulu ku context ka Mark 7 abaFarisi babekhola ukuthi umuntu angaba pure ngaphandle so kusitsho ukuthi la phakathi usenjani usehlambulukile. So uza kunanzela ke lokho kanti ke futhi esikuthola lapha ukuthi ke babe khangele kakhulu ukugeza lokhu kwakungalani le hygiene. Hayi ukugeza lokhu bona iBhayibheli ithe ngokomthetho. Alright. So zathola ukuthi bengabapriest izinto ababezenza nxa bengena ku sanctuary abapriest kwakumele baqale bageze kwakule diyo lwamanzi loliyana so behlanjulula ngokomkhuba. So ke okunye futhi ngenxa ukuthi babezwisisa ukuthi bona ba holy more than ama Gentiles kumbe abezizweni. So yikho kwakusenza ukuthi khona ke bona bangavela emisikeni kumbe emidangeni ukuthi sebethintane labantu sebengcolile. So kufanele ukuthi nxa sebesiza lapha bengakenzi lutho sokumele baqale bageze ngokomthetho hayi ukugeza mhlawumbe lokho esinjani esikwazi ukuthi kumbe umuntu ukuthi babengcolile izandla bona babe concern kakhulu okomthetho wabo ukuthi abantu laba they are now moral impure ukuthi asebengcolile ngoba banjani bathintane labantu lapha. So yiyo amasiko wonke lawana abanjani ababenjani sebewethesa ini abafundi lapha. Isikhathi ke uJesu hayi lina lilandela isiko labadala umbo isiko labantu elingekho ngapi emthethweni wani kaNkuluNkulu. So mbona ngani ngamafitshane ke yikho ke uJesu ke ayikukhuluma laphana. So okay so ngokwenza njalo umthetho kaNkuluNkulu wawungesela effect
Right. sokukhangelwa kakhulu imkhuba leyi. Yeah. ya sake attend ezinye indawo uzokuthi hayi lokhu sokufuna abadala lokho. Into yabivezwa lapha ukuthi sabe sesichiye ilizwi likamlimi eceleni safaka umkhubo wabantu. So uJesu lapho uya addressa futhi even uqhubeka ngayo Mark chapter 7 lapha ukuthi lina selizingcithi ngomthetho lilandela kakhulu into zabantu kulokuthi lilandele umthetho kabani kaNkulunkulu. So esikukhuthazwayo lapha esifundweni kubalaleli lababukeli yikuthi silalelisise kakhulu ilizwi likaNkulunkulu. Umhlabeli wani uthi yena akukho okunye ukuthabisa inkosi ngaphandle kokunjani kokulalela. So abantu isikhathi esiningi sifuna ukuthi silalele ngoba ngiyakwazi thizeni okunye ngembali yekela mpho ukuthi ngiyakwazi ngembali but ilizwi likamlimi the basis anti kumele sikuthinte la ilizwi nyabe ngingelalo. So okumele ukuthi sikunanzelele lapho ukuthi imkhuba asiyibekene eceleni silandele iBhayibheli ngoba yilo elingasincedisa kukho konke. Imkhuba iyatshintsha usiya ngezikhathi but ilizwi likamlimi kaliguquki. Right, mhlobo umfundisi Khumalo. Ike lingisize la. Sikhuluma ngendaba le elichasisayo. Imibhalo ilokho iyiyo lokho isithungamela yini emabandleni kubandla lona leli eliku 21st century lilokho lithunganyelwa yimibhalo yini kumbe sokulamasiko asenyenyela angenayo ebandleni ethatha indawo yemibhalo. Ya, mbona ngani uke wakuthinta laphana ingozi ekhona kumbe uJesu ayikhuza laphana. Ikuthi abathungameli laba babe ngaxhumananga loNkulunkulu ngenxa leso sizathu base besenza ukuthi abantu balandele lokho bona abanjani abakulethileyo. So uke wabuza laphana ukuthi even embalini esithi thina i-dark ages. Right. Uzananzelela ukuthi kule mkhuba eminingi eyangenayo ngenxa yani ye-leadership. Ya, ngenxa yokulandela kuphela umuntu ongulida. So ingozi ebakhona yona le ukuthi khona ukulandela abathungameli kuqondile kodwa kufanele siqale sikhangele ukuthi iBhayibheli ithini. Sibalandele as long beme ngaphi elizwini. So uzathola ukuthi embalini ke ye-dark ages kwangena izinto eziningi. Sike sakhuluma ngendaba yabafileyo kwangena ukukhonza kwangesonto osuku lokuqala lweviki kwakulisiko ababelenza ngaleso sikhathi bekhonza ilanga. So from there kwasekungena ekugcineni kwasokusiba ukuthi ilanga lokukhonza. Kade singakhuluma lo muntu umthetho but leli kwakulisiko elingekho eBhayibhelini. Angeke akuzwisise ngoba abathungameli lapho isiko vele selihlela seligabhele iBhayibheli. So iBhayibheli sokungani kuthi uthi ngabe sitho something kodwa kuyikho yilokho. So kukhona ke ipossibility enjalo ukuthi ivini la khathese emabandleni kuba lezi zinto ezingena kancane kungani hayi asonto enjani ethe. Right. Kodwa singela sisekelo seBhayibheli ukuthi sikwenza ngoba iBhayibheli ikhulumile yini njengakho unkakhulume ngakho ukuthi ukuphakamela isidumbu nxa singena a moment of silence kwesikhathi esibenzayo kumihlangano emikhulu esibalayo. Umbuzo okhona ukuthi kulesi sekelo yini seBhayibheli khona lokho. It's not just a tradition esilandelayo. So yingozi kwesikhathi ibandla elingangena layo iBhayibheli igcine lisithekile. So kukho konke sikuchoyo babukela abalaleli ukuthi asiphakamiseni ilizwi likaNkulunkulu angithi phela kulamasiko ukube lo mbuzo ukuthi kanti lokhu sikuthatha umbuzo omuhle wona lo. Ngicela lisikhangele ivesi ngo31 kusiku chapter 7 yes. Ivesi ngo31 sisiya ku37. Mark chapter 7 verse 31 to 37. Yes. uJesu wasesuka endaweni yeThire wadabula eSidoni waze wayafika elwandle lwaseGalile wehla waya emangweni waseDecapolis. Khonale abantu bamlethela indoda eyayisacuthe isehluleka lokukhuluma. Bamcela ukuthi abeke isandla sakhe phezu kwayo. uJesu wayisusela eceleni kwexuku labantu wasefaka iminwe yakhe ezindlebeni zaleyo ndoda wasekhafula wathinta ulimi lwayo indoda. Wakhangela ezulwini wakhokha umoya wathi kuyo
wathi kuyo Ephphatha, okutsho ukuthi vuleka. Ngalokhu izindlebe zendoda zavuleka, ulimi lwayo lwachwaphuluka, yahle yaqalisa ukukhuluma kuhle. UJesu wabaqonqosela ukuthi bangatsheli muntu, kodwa wathi ngokwenza njalo baqhubeka ngamandla befakaza ngakho. Abantu bamangala baphela amandla, bathi konke esekwenzile kuhle uyenza, futhi lezacuthe zizwe lezimungulu zikhulume. Siyabonga. Ungaqathanisa nguGenesis 2 verse 7 asayi kuyibala kukhulunywa ngokudala. Lo Isaiah 43 verse 7 ukhuluma ngokuthi yimi engidalileyo angithi phela. Lapha kuyini esikutholayo siqathanisa lo Genesis 2 verse 7 kakhulu lapha uNkulunkulu udala njani anti kuthiwa wathatha uthuli lomhlaba wasebumba wadala. So lapha ikakhulu ekusilisweni kwalowo kuyini esikufundayo mhlo nxa sifunda uGenesis chapter 2 iverse ngo7 ukhuluma nje obusitsho ukuthi umuntu velu yini. Umuntu wadalwa ngothuli lomhlabathi ngezandla zikaNkulunkulu, wasephefumulelwa imphefumulo wokuphila, waba ngumuntu ophilayo. So uJesu, isenzo sikaJesu la ngizwisisa ukuthi uJesu wayelethu in a way wayevezela abantu ukuthi yena ungubani. Anti umuntu lo udaliwe isono samchuka samvuthuza, i-image kaNkulunkulu yasuka kuye. So uJesu lapha is restoring, uyabisela lokho okulinyazwe isono. So kuveza uyarecreate, uyadala kutsha. So isenzo sakhe sokubamba ngezandla, akhafula amathe, afake izandla endlebeni, adike konke kusinika iprocess yokudalwa komuntu. So uveza ukuthi yena ungumdali. Ngicabangela ukuthi khonapho maforo emandleni okusilisa uJesu wayefundisa abantu. Ngithabile ukuthi indaba kaMark okwayiveza last week ukuthi miracles kaJesu ziningi kakhulu kuveza ukuthi nguJesu in action. So nansi enye action yokuveza ukuthi uNkulunkulu nguye umdali, yena uJesu nguye umdali. Yikho lamandla okubuyisela lokho osokulinyazwe isono. Ngimuzwa sithi uJesu uthatha inyathelo. Isono sesibe khona kuthatha inyathelo elokuthi kubuyiselwe back. Ngezinye indlela uNkulunkulu onguye umbumbi. Anti wasibumba wasidala ngomfanekiso wakhe. Yekela mphongo uthatha mina umuntu olungisa imbiza anti yena nguyokwanisa ukuthi ayibumbe ngezandla zakhe ibe le shape. So uJesu ubuyisela lo umphefumulo ukuthi isono sesikulimazile buyele endaweni yakho uphile. So ngezinye indlela lapha sithola uJesu ethatha inyathelo ukuthi loba sesiwele esonweni uJesu uyasibuyisela ngokuthi sidalwe ngomfanekiso kabani kaNkulunkulu njalo silibumba lesandla zakhe. Khangela futhi maphosa nxa udala usiba mutsha vele uhlube uhluwahluke. Yes. Lo ubengakhuluma njani kodwa sihle sibona ulimi luchwaphuluka ekhuluma, is a new person altogether. So yiwamandla uJesu walawo even ezimpilweni zethu, empilweni yethu yesono. Yikho uJesu akudingayo i-recreation ukusidala kutsha. Yikho sakhuluma kulani iviki ukuthi idala kimi inhliziyo entsha. Ungafunda uEzekiel 36 ngiyayithanda iverse liyani. uNkulunkulu uthi bheka ngiyakunika leyo nhliziyo entsha. So without ukudalwa kutsha, yikho uJesu ayekuvezela uNicodemus ngaphandle ukuthi indoda izalwe kakutsha ngomoya la ngamanzi, ngamanzi la ngomoya. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu kumele adilize the old nature, ayisuse, ayidiscard, afake isimilo somuntu esitsha. Yikho i-depth ye-performance ye-miracle yokuthi uNkulunkulu ngolamandla okusilisa i-physical mkhuhlane abe sesisilisa futhi deep down lo mkhuhlane wesono. So yikho lapho esithola khona ukuthi ongasidala ikusukela ngaphakathi useyaphakathi. Yeah. nguJesu nguye kuphela, nguye ophethe intambo. Cela usincedise njalo umfundisi lapha indaba yokuthi uJesu uthe sekwenzile lokho uthi bangatsheli umuntu.
yini indaba sikulethe lakithi lapha kuyathuleka yini futhi wenzelwe isimanga esinje hayi ngibona ngani siyakuthola kakhulu kuMark laphana ibhuku lonke siyabilokho sihlangana lakho ungaya ku chapter 8 ivesi ngu30 uye ku chapter 5 ivesi ngu43 chapter 1 44 kuthiwa uJesu wayesithi hayi lingatsheli umuntu kuthiwa hayi baqonqosela ngokwenza lokho so ngizama ukuthi ngisukele kulokho abakukhulumileyo ukuthi uJesu babevele lokho bengamzwisisi ukuthi uvele ungubani kwakule challenge yona leyana yokuthi yena uvele ungubani uzelwe ngoJosepha laphana ngumuntu abamaziyo so ngesenzo lesena nje wabe kulethile uJesu wayefuna ukuveza ukuthi yena he is the creator ukuthi ambambe ngezandla athina kuthola uverse 37 nguyosichasisela kahle laphana ukuthi uyakwenza kuhle konke ayenza izacuthe zizwe izimungulu zikhulume so khona lokhana ukuthi ungu creator but nxa sefika lapho uJesu kuthiwa abese baqonqosa ukuthi lingatsheli umuntu kumbe umfundisi ngubambi angifuna ngiyakwazi njengomtheologian ukuemphasize indaba ye-creation lela sizwe lina lisitshela abo bara labo banye kutshiwoni khona nxa sisithi he is the creator actually uverse 37 uyosivezelayo uveza amabala ayi2 khona lapha ukwenza ngoba lananzela ukuthi iBhayibheli anti ibhalwe iNew Testament ibhalwe ngesiGreek then ngapha ku-Old Testament yayibhalwe ngesiHebheru okay but uzananzelela ukuthi lapho uMakhanti wayebhalela abezizweni right ama-Greek labo bonke labantu so uzathola ukuthi i-Old Testament isiHebheru lesi satranslatewa satranslatewa kuBhayibheli okuthiwa yi-Septuagint right isiGreek sona siya so uzathola ukuthi ke ibala elisetshenziswe lapha angithi ibala elisetshenziswe la ngu-make or create ngeGreek ngapha ku-New Testament uphoyeo kusitsho ukuthi make and create then ngale ku-Septuagint ibala elitranslatewe kuGenesis ngale libala futhi elifananayo lithathelwe kuBara kusitsho ukuthi khona in the beginning God created wenza so ngamabala afananayo so uMark usebenzisa amabala okuveza ukuthi uJesu lo nguyena lwa onguye wathatha udaka wabumba uAdam lobani wenza konke lokho so i same thing yena leya so then nxa isefika lapha engufunda mina lapha na ukuthi uJesu ke wayengafisa ukuthi iministry yakhe ibe cut short kunjani ngoba babelokho bengakamzwisisi wayesafuna ukuthi aveze yikho nxa ususiya kuverse izithi ngu-chapter 8 lapho azabuza khona nxa sesiya ku-chapter 8 ke maybe siza kufunda mhlawumbe kuvikela izayo uzathola ke uJesu esebuza abafundi ukuthi abantu bathi ngingubani right angithi so wayefuna ukufind out after sengenze yonke imisebenzi leyo abantu sebenanzelelile yini ukuthi ngingubani right uyabona ku chapter 8 so yikho se abantu bathi abanye bathi ungumprofeti abanye wasenanzela ukuthi abantu lokho bengakangizwisisi so kakuvuma ukuthi masinyane iministry yamihle be cut short ngoba bazathi umuntu lo obuleweyo isigebenga yilokhu basale bengayibambanga imfihlakalo yokuthi uMesiya lo besimlindele fortunately uPetro phambili ku chapter 8 abathi hayi wena unguKristu now ngiyala ekutheni khona la nxa wayethe khona abantu kabathule bangatsheli umuntu iBhayibheli lithi benza the opposite kanti kuthule kanjani wenzelwe into emangalisayo into enkulu uJesu ekwenza la nxa wayesithi lingatsheli umuntu iBhayibheli lithi bangikhona bekhuluma ngamandla ngoba nxa uJesu ekwenzelwe ilutho akuthuleki manje kathesi mhlobo senzelwe ukumangalisayo sihlengiwe singale kweCalvary yes kuthule kanjani lizithulele sincenga abantu asambeni kuyavakaza uyazi abafuni ukuhamba mabose indaba yokuhlaliseka nxa nginanzelele kubabukeli labalaleli akuvumi ukuthi uthule la nxa uyibala indaba le uJesu ekwenzele konke
akuthuleki phela ngiyabe ngivele mina ngwami njisela ukuthi uJesu into angenzele zona ziyamangalisa. Abantu ukuthi indaba wena oyenzelweyo ngeke izwisiswe even ngumfundisi wami la ngoba iyenzelwe mina. So indaba engiyenzelwe ayisondaba eyimfihlo, indaba enhle ukuthi kumele ngitshela abantu. Ayisuye yedwa phela siza hlangana lakho lapho ukuthi banengi even emuva sike safunda kusifundo ezidlulileyo banengi uJesu abayenzela kahle oligiyoni akwakuzange kwavuma ukuthi bathule. So okusenza sithule ukuthi angikabi le ndaba ezinhle. Nxa le ndaba ezinhle vele angena ngeheart lapho enhlangana khona lo muntu kuphela ngimtshela konke umlimi angenzele khona. So khona lokho kuyabe kutshengisa ukuthi kusukusela ingaphakathi yami then ingaphandle ibisiveza sibili ukuthi uJesu ungisilisile nyabe nithuleleni. Uyazi maphoso ngikhumbuza into elethwa nguJeremiah. uJeremiah uthi into le wayidla. Yeah, ithe isingaphakathi kwakhe yayimchisa so ingumlilo. Uvele wayeza thula njani esitsha. Uyazi ukuthi kufana lo muntu ophathekileyo. Umntwana engakuqhwebe lobu busy njani engathi mama semphathekile. Kumele umathende. Ngobe phathekile ungathi hayithula amani vele umuntu ophathekileyo uyagcina vele kugcina kuphuma yonke into. So yikho esikutshoyo ukuthi nxa uJesu ekwenzela ulutho ingomiti nzobabaze ngikwenzekile vele even ngesikhencewe it's inevitable kuyala vele i-next person kumele ikuzwe awukuthunywa amaforo. Uyayibona into leyana esiyithinte ngendaba yomnikelo ukuthi kwesinye isikhathi singanikela ngemotive engayisifuqwa into engayisiyo kumbe sikhuthaza abantu ukuthi asambe asekwenzeni unless maforo uThixo enza ulutho empilweni yami vele so anilalitho lokubabaza vele ohambe babaza okukhulumela uJesu ofakazela uJesu ngulowo owenzela ulutho alufakaza ukuthi madoda mina bekunje but ungabona sisafuqwa sesithunyiwe la into esingayizwisisiyo into engenzakalanga lutho. uJesu phela nxa esithuma vele uthi silingofakazi ufakazi ngonjani mafolo eyewitness obonileyo obekhona okwenzakela ulutho. So nxa ungufakazi vele ukhuluma ngalokho kuwe okwenzakeleyo. Kwesinye isikhathi ubona sesithuma abantu hayi nxa ufuna amavesi alokhu nangu hayi vele ayisiyo into yamavesi. So asiqaleni abantu bake bahlangane la benzelwe ukuthi hayi vele akuthuleki okunye sihlobo ezithandekayo siyarota siyala kanje yikuthi asikahlangani laye. Ungahlangana laye impilo yakho iyaguquka akufi kufane njalo. Mfundisi sisiye emaphethelweni singayigoqa ngayiphi indlela indaba le emnandikayo? Yes, nginanzelela ukuthi ke ku chapter yona le besilokho sikhangelane la uverse 6 laphana kulento eqhakathekileyo kuthiwa waphendula wathi uIsaiah wayiqinisile lapho aprofeta ngani lina abazenzisi njengoba kulotshiwe ukuthi you hypocrites. Angazi ukuthi why uJesu wasebenzisa such a strong word ukuthi bazenzisi. So kule ngozi ikakhulu nxa sesisensukwini zokugcina abantu babe lokuzenzisa thize kumbe ukuzenzisa kulokwenza lokupretenda phakathi maybe yikho khona lokho ukuthi ubuqotho in terms of isiKristu sethu buyasilela ebantwini abanengi. Buyasilela. So uJesu mbona ngani lathi khathesi ibandla la khathesi uyalikhuza ukuthi umlayo liyawazi iBhayibheli ivezi kodwa lina lenza oku opposite. So uthi you hypocrites. uIsaiah wakhuluma ngani ukuthi lenza lokhu la lokhu. So ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu asiphathise balaleli lababukeli ukubana ke sibalekele indaba yokuzenzisa singabi ngama hypocrites ukuthi iqiniso liyabe lifakiwe egcekeni laphana kodwa ngenxa ukuthi wena uthi hayi lokhu sakuthola lokhu sesakufundiswa kumbe ngabokhokho bethu kodwa iBhayibheli injani ifake kwacala. So yikho okungaba ingozi. Then okunye okucina nakho ukuthi indaba vele yikuthi umuntu ahlangane noJesu. Paul uthi akuseyimi ophilayo ngibethelwe kanye noKristu. Lokho engikwenzayo ukuphila engikuphilayo ngikuphila ngokukholwa endodaneni kabani
kaNkulunkulu. So ngamafitshane ekho engingakutsho ukuthi indaba kakube nguJesu phakathi, then izenzo ziza njani, zizazibonakalele. Hey maphosi, so into ayizondayo i-pretense kakwentertain lokho maphosi. Awukugcina ngilawo lapha ngiwathola ku-Isaiah ngu-35 verse 4 kusiya ku-6 angizwe kuyibala. Kodwa indaba evezwayo lapha intokozo ukuthi ekugcineni uJesu uyadala. Izimungulu lalabo abangaboniyo kulesikhathi ukuthi ithemba lethu kasilifakeni kuJesu babukeli labalaleli. Ekugcineni intokozo ikhona singabheka kuJesu. Hey, ekugcineni intokozo mhlobo wami. Ngifisa ukuthi ngikhuthaze abalaleli lababukeli ukuthi asilahleni yonke imfundiso engalasisekelwe elizwini likaNkulunkulu. Kasibuyeleni elizwini. Endake sithatheni amathuba singafundeli ilizwi zinkokheli zethu. Anti siyibonile ingozi yokulandela abathungameli ngoba kunengi abakufakayo ukuze kusekele lokho bona abakufunayo. So uNkulunkulu usinikile ilizwi lakhe ukuthi ilola lo kahlale phansi azifunele intando kaNkulunkulu abese yilandela ukuze siphephe enkohlisweni ezayo kubuzelweni imithetho lama traditions abadala. Hey siyabonga ngithemba siyazizwela ababukeli labalaleli. uJesu kathulanga ulokho ekhuluma, wakhuluma 2000 years back, elaya exwayisa ekhuza, ulokho ekhuza. Nxa kulento uJesu uJehova ayinyanyayo yikuzenzisa, yikuthatha ukholololo silufake kube lama extremist, kube lemigoqo sisinde, uthi limemnyango alingeni aliphumi, livimbe abanye ukubana bangene. Sihlobo esithandekayo siqhubekeni sitatitsha sidinga okunye ngoJesu, umlimo lomusa angana ngasenzela izimanga. Lapho esikhona sibe siqhubeka sitatitsha, nxa silembuzo sibuze khona laphana ku YouTube, kuzabe kuzasincedisa. Thina sikuma audios singabuza, sifake imbuzo yethu kuma phone numbers la 0772778698. Kuvikela izayo siza kuhlangana kusifundo sesikhombisa sikhangele ukufundiswa kwabafundi iphathi ngu1. Asihlanganeni khona. Mfundisi sicela lisikhuleke. Asikhulekeni. Baba sezulwini, siyabonga ukusinika amathuba ukubana sifunde ngentando yakho. Lokwazi ukubana indaba iqala ngaphakathi isiya ngaphandle. Sicela ke usiphathise umoya oyingcwele asebenze ngaphakathi yethu ukuze konke okwenyanyekayo, imicabango emibi iphume kithi bese sokuphila uKristu phakathi kwethu. Khulekela Nkosi abalaleli lababukeli, sengani ungasiza umuntu munye ngamunye. Zikhona imfundiso ezingama traditions esezivimbe zavala izwi lakho. Sicela ukubana izwi lakho kube yilo eliza kuthungamela, kube yilo libekwa phezulu bese kusithi amasiko awele eceleni. Udumo lonke lubuyele ngakuwe. Ekupheleni kwakho konke sifundile ukubana wena uyasilisa njengoba sibonile usilisa isacuthe. Sikhulekela ukubana ekupheleni kwezinsuku uza kudala zonke izinto zibe zintsha, kube khona intokozo ekhaya. Ngomthandazo wethu okukholwa lokuthemba ukubana usilungiselele lezo zinto. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. Amen.